Ayini. And then kwenzakalani? There's no tomorrow, and it's falling apart. This is the world's in shadows, and there's no light left in the dark. You know what it is about the guy boy and then gangster fan and I'm back in the street like my name says. I'm with the lady who wrote to the show. She's gonna explain the story to you as much as she already explained to me. Hi, my star. Ana ngiyaphila kwenzakala ngibona uyakhala ukhala ngomjolo uthi umuntu wakho uyamsuspecta uyokuchithela kwenzakala Into eyenzeka ukuthi kube na something nemandiya emsebenzini antsho uyabona mawushila endlini yakho babe kunjani then mawubuya uyabona akusekho ngalandlela yabo yes so nda suspect ke ngokuba umyeni wami there's something ayenza mara yes then ndasitshela ukuthi ke ndiya emsebenzini mara ndizumtshela ukuthi ndichayisa eli so interrupt so when basically you are saying ukuthi every time mawuhamba emsebenzini kunama changes in the house uyabona ukuthi there was someone in the house but mawumbuza yena uthi athi bengenamuntu yes so basically ususpect ukuthi every time mawemsebenzini khona umuntu something uyamthanda bani lo muntu okakhulu ngesikhathi esingakanani nje I think sina 5 years 5 years yonke nenjolo sichatile yes sijole 2 years, 2 years, 1 chat, so man, it is now 7 years. Oh, 7 years, yeah. Okay, I understand. So what is it that you would like us to do for when? So check ele na ukuthi uyakuchithela. Ndifuna nihlale like nisemehlweni wakhe njobe nje nonikeza nama numbers. Yes, nihlale nimjonga so sonke isikhathi ba wenzani phina bani ngasikhathi sini. Yabo? Okay. Yeah. So ngicela ukubuza what I interrupted you. What is it that you want to say more? Okay, my sister. Then I na stress, ne? Yeah, we'll be right. Then I'll get back to you with the evidence, ne? Yes. Sure. Yeah, guys, I think she explained the story. I think me and you, we are on the same page. We understand each other. What's basically happening inside her relationship. So we're gonna go and try and do the investigation for her to come up with the good news or the bad news. If you've made it this far, I appreciate the love and the support. Thank you. Issue. You know what to do with the boy? Take a baby boy and gangster fan and fan strat and I'm back. And I'm not only back alone. I'm back with the lady who wrote the show. I'm back with the. I'm not. There's no buns. I'm back with the camera guy, I'm back with the evidence, and I'm back with everything and myself. Hi, how are you, my sister? Skip on, man, alright? Right. Kwenzakalani? Yazi izinto zakho azikajami kahle man. Your things are not looking out great man. Asikambi kahle but wami since okubuthe uyabuya ne ongitshela ukuthi kwenzakalani namanje angika find out. Yazi kwenzakalani my sister ne? I don't know how to tell you this but umuntu wakho uyakuchithela yabo. But I want to ask you before anything else. Uyamthanda mara lo muntu lo? Kakhulu. Uyamthanda? Yes. What is it that you will do for him ukumbonisa ukuthi uyamthanda? Ungamenzalani like ngamenzela everything ekumele uyenzele indoda to show ba uyamthanda. Yes. Ungajama phambi kwestimela siza uthi yakujamela umntoda ya. You will do that. Yes. Umuntu okuchithela my sister yabo. Angazi ukuthi uzoyibona kanjani le ndaba. I'm sure I said to you that you must tell him ukuthi after work we are cousin nakho. But you do that. Yeah. Nguye indoda yakho. Yes. Indoda yakho. Yeah. Yamazi 100% sure. Yes. So manje siyenza kanjani le ndaba from here? For about should we go and get them because the rest nangisho hlala? Yes. That house. Yeah, uhlala pha number 70. Okay, so manje siyenza kanjani? Sibalande or sikhatha ama camera? Asibalande. Sure. Yes. Bafethu, obulela so she's saying that we must go and get them and we're gonna do exactly that. So I don't know if from here what was it that's gonna happen. I pulled a balloon and I'm gonna do the things that makes the house
Dr. Rost. So my sister ngicela masifika lapha singalwi ne. I'm a bit afraid nyana. I-right ma replace yento na. 100% sure. 100% sure. Sibalanda. I'm doing me, it's do or die. You must be blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here. We full of life, you keep the change. Keep the change. They hate and say we went and changed. Nansi ngaba. Hayini. And then kwenzakalani? Kwenzakalani? Hot man. Kwenzakalani uyabona ke kwenzakalani? Hot man Bani lo? Bani lo? Hot man kwenzakalani hot man? Kubani lo? My sister me. Kwenzakalani? Ntoni? Sorry for you. Kubani lo? Sorry for you. Sorry ngowani? Bendi. Just close your mouth. Angikhulumi nawe kwenzakalani? Hot man kwenzakalani? Kwenzakalani? Uyakhuluma uyathetha or wabulela or wabulabo? Uyathetha. Okay, angikubuze ngesixhosa. Ntoni lapha? Ntoni? Ubani lo ubani? Sisi, angikwazi nokwazi vala umlomo. Okay, angibuza. Vala umlomo sisi. Uyamazi lo mama lo. Angimazi. Awumazi. Lo uyamazi lo. Umfazi wami lo. Oh, nabantu bena naye. Lo umfazi wami. Manje kwenzakalani? Why ningapha ngoba iroom le ngekamfazi lo? Awuboni wena ama shoes. Look at the shoes. Kuthi ama shoes wemfazi. Awaboni. Unganibambi. Kwenzakalani? Ningabapi? Ithi ama shoes. Look at the shoes. Uyabona ukuthi kunomfazi la. Awaboni ama shoes la. Ngoba ningenapi nina? Wena uzothi endlini yami ntombazana uzothi endlini yami. Uzothi endlini yami. Ningabapi? Ntombazana. Unganibambi. Asixabanisi. Ungowaphi wena? Wena ungowaphi? Ungowaphi wena? Uzothi endlini yami. Uzothi endlini yami. Uthulela wena. Wena uzibuza le phethuleli kuyo ekaba. Ubuphi wena? Wena uzibuza ngisuka emsebenzini mina. Ngithi akazibuza the shoes amanyathelo. Hot man wena. Wena xa ujongile ukwakhela Ungowaphi wena? La umfazi wami. Uyabuza Wena angomani lingunibise ngomfazi. Ogqiba wenzela amanyalo wenzileyo. Le ntombazana ifuna into lebhedini yami. Khona yapi? Yapi le ntombazana? Uyasebenza. Uyasebenza. Nami ndiyamsebenza. Ndiyakunika. Nawe uyamsebenza. Ewe. Endlini kabani? Endlini kabani? Umsebenza endlini kabani ntombazana? Alobolanga wena. Umsebenza endlini kabani ntombazana? Endlini yakho ubuphi wena? Ubuphi wena? Ungendawo yona bendikuba. Bendikuntshontsha wena. Na umfazi wami. Mamshela lo muntu umtshele wathi unomuntu na. Animtshela. Awumtshela. Why? Khona umshelela nje khona. Ukuthi unomuntu. Ikhona into engakusetify ngayo mhlawumbe. Ikhona into engakonelisi ngayo. Wena nisa stop. Why imele uphume ngaphandle uyojola nje khona? Sorry baby. Why imele uphume ngaphandle uyojola nje khona? Baby sorry. Yitshoka lokho bani konelisi. Andiyazi yonke le nto yenu nobabili. Ungenaphi wathula wena mani? Ngizafaka off wena. Ungenaphi bandla? Usukaphi kona sisi wabantu? Usukaphi? Around. Lento nje so. Kube round. Mara usobunje mara you were with her all this time. You were with her. So ubona nini ubuso Kanti bakho? wena ungenaphi wena? Ungenaphi wena? Ubona njani Ungenaphi wena? La khona la uchitha. Athule wena. Nothule Emzini wami, emzini wami futhi. Wena bendikuntshontsha. Thule Bendikuntshontsha. emzini wami. Ntombazana thule emzini wami. Andithi. Zakukhomba. Sundwaba. Zakubetha wena. Sundwaba. Zakubetha. Ngiyeka kushaya. Undiphendulela lemzini wami. Baby baby. Undiphendulela lemzini wami. Abenza nivela. Wena Sorry baby sorry. Usiswa nini lo mntu apha? Wanimzisile ngoba Hayi man thula wena man. Ungenaphi wena? Bendikuntshontsha man. konina ningenaphi apho nini? uthatha into zakho, wathatha into zakho. Kwathi? Ningenaphi? Uthathela Ungenaphi nini? wena?
ungena pho wena Hotman. Ungena. Uthi ngena. Indoda iyathathwa naphi? no Sisi mfazi iyathathwa. wami bendimntshontsha Awuxakile Lo ntombazana. mfazi wakho lo. Unonzinto oxakileyo uthi uqale kwalapha kwakho. Xelelwe ngawe. Sibe sakudala. Ndingumfazi ke mna ke ndingumfazi. Ungaboni iringi ndingayifakanga mna ndingumfazi nditshatile. Wena uyabiwa wena. indoda nawe mama Uyabiwa wena. Kangixelele. Uyabiwa wena. Indoda yakho izofuna ngaphandle. Cacisa ke ngoku iyawuenda apha isithini yonke le nto le. Indoda yakho ibifunani ngaphandle? Iyawuenda apha isithini yonke le nto. Andithathi nawe na-17. Andithathi nawe nawule. Iyawuenda apha isithini yonke le nto le. Ingenza kunokujola ndabo naba ndibani noma Abo ba- Ngoba wayimele ndijole nabo. Wayimele ndijole nabo. Wena surprise wena. sorry baby Phuma wena kwam. phuma Phuma kwam. hamba hamba Ndithe ndifuna ukubona kwam. Lalela la my sister. Wena umuntu ose Hayi. 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 Thula wena. Yisabuya pha. Hayi, kabuyi. Ngokabani kanti? Ngokabani? Nabanyanzi bakwam nawe. Ngowam mos. nawe mfazi Ngowam. mina Wena thatha Uyaxolela, uyaxoka. usuka wena. Suka wena. Suka wena. Awuzumva. Ule kumnaw. Ubani ule kumnaw. Ubani ule kumnaw. Ubani izani madoda ngandani madoda benisiba izani zonqandela madoda yini madoda izani manje zonqandela uzondiqala kakuba emzini wami. no Suka. Andiqondi banza kuxolela wena. kona hayi mfazi wami Andiqondi banza kuxolela kona wena. mfazi wami Andiqondi banza kuxolela. ndakuthanda Ndiyakuthanda la uyenza ayikho normal. Hotman. Khaba nobabili. Hotman. Imanga nje. Khaba nobabili. Nerole. okay nanja My sister. Guys. My sister. Come down. Khala sikhulume kahle. Khala sikhulume. Guys, ngicela sikhulume. Uthele ngixolela ba. Ungumfazi. Awufuna amanzi. Uthele ngixolela umfazi. Hotman. ingxaki nawe apha Ndiyakuthanda. Water here. Ngokundibisela apha. Ubhuti bakhe baba. Is it water here? Ngokuthele Amanzi la. ngamanzi mfazi wami Amanzi kwabani? Amanzi kwabani? kwakho. Amanzi kwabani? Amanzi kwabani? Wena futhi uzondisolvela apha kanye uzolungisa inkazana kwam. Zambetha lo Mancane ukhulume ngayo. Ne. Uzayifix ungawazi. Okay, sharp. All right. Yeah, thank you for concern yakho. All right, sharp. Usikhulume. Wena uvula ifridge kabani wena? My sister. Mina Unesibindi yazi ntombazana? Sit down. Unesibindi yazi? Ngicela ukuhlala phansi my sister. Sit down. ngizamkama Whoa. Suka wena. Shifta. Shifta wena. Nawe shifta. Suka. suka man suka suka wena man uwapi kanti Suka wena. andikwazi man Hey, whoa. Suka. intawu Guys, yani letimbiso sikwazi ukuyifixa. nangu umkam zanqamsa Mame. Whoa. ye madoda umfazi otheni into Sungiqhayela wena. Whoa. Sungiqhayela wena. Sungiqhayela wena. into ezayithina Sungiqhayela wena. into ezayithina wow Sungiqhayela. yimani man Suka ndodeni yami. Suka ndodeni yami. Suka ndodeni yami. oh my god kama wena Unsapho wena ungathanga uzolungisa. Angifuni nini. babo wena ungena mfazini wami wena ungena mfazini wami wena Oh guys, ngicela sifikise.
siyifixa njani? Fighting one help guys. Angeke siyile. Sizosinceda because watch asuke endodeni yami. Hotman, uchuza bani ufuna ubani manje senze kanjani? No, mnganami. Umfazi wami. Uchuza bani? Namfazi wami. Uchuza bani? Namfazi wami. Uchuza bani? Isabel. Oh, hey. Hayi mangancane, ungama don't get close. Because if you're getting closer you guys niyama. And angifuna ukuthi nile mina I'm tired of fight. Uchuza bani wena Hotman? Funa achuze. Okay, ngicela ukubuza ukuthi why unibomchithela lo mfazi? Hey, yazi inkinga yazi likuphi? Ebephi? Bendindani ntshontsha. Ntshontsha ntoni? Kwaze. So wena Ntshontsha wathi. So it seems like when I was there. Ntshontsha wathi. Okay, what Bendindani ntshontsha ngendoda. Iwoye. Amadoda ntshontsha. Nawe uyantshontsha untshontsha wena. Mina ngitshontshe. Oh, sorry no. Ke manje lento intshontshayo. So waqomba uzontshontsha apha emzini wami. Ngifundiswe ngumngane wami, umngane wami uyantshontsha. Ayinamzi lenkazana yakho yona. Umngane wami wazona. Ayinamzi lenkazana. Thula wena. Thula. Wazona. Kwami futhi. Thula. Angingamisile. Okay, uthi uyatshontsha. Yini lento lo umfazi akangakwenzeli yona? Le uyenzelwa apha. Caba Into ebhedi. Oh ndiyabanda. Thula. Ndiyabanda mna. Thetha. Mna ndine-cold poison. Collective freeze. Ubuse lo mfazi wakho. Why ke ube kumele uchithe? Ubani mfazi wami ubani? Benditshontsha njengendoda. Uthi wachuza. Bathi amabhuti chuza. Ningaba ungawaphi wena? Thetha ithi bachuza chuza. Chuza. Hayi baby, bendithi ndiyantshontsha. Hayi baby, Chuza wena baby. So wena bothi uyatshontsha. Then manje uzapha ke? Uzapha. Okay. Oh my sister. Kame wena. Kame wena sifebenyana. Wow. Ndichilo to. Hayi. Zambenza lo. Endule la kweli. Zalimaza. My sister. Suka. Izaba wena. Suka. Nina ngizisa. Iza. Suka. Suka. Hayi wena. Hayi. Ndenza thina le madoda. Ngoku ndenze njani? Hayi sibeke ndini Suka. Suzilahlela endodeni yami wena. Wena ama-17. Zamlimaza. Yabona wenza? Lele usomu nje. Because fighting won't help. Mina ngifuna sikhulume. Guys, I'm tired of fighting. Asena power ngoku abafana. Hey, angifunisile. Okay. I don't understand. My sister wena ufunani? I think buza wena. Ndifuna indoda. Ufuna indoda. Kabani? Eh. Ufuna indoda kabani? Yam. Kabani? Na baby. Qhwaba. Qhwaba kwam. Awume baby, hlala phansi baby. Hlala phansi wami. Wena mina ndile ndoda kuchuza. Bani kumnaye? Chuza. Ngikhuphe ke. Chuza. Ngikhuphe la ndlela ubungenise ngayo. Ngikhuphe. Kanti le ngona. Chuza. Athina kangendawo yena. Kangendawo. Asifix. Kaphansi wona nondindwa. Kaphansi. Unandihomba. Ngomba. Angazi kahle mina. Anana uthanda Guys. Chini. Hu? Kanti sekhona ngibona ngibose uhambile. Fatman. Hey, angihlola. This thing we can fix it, aba. Kanjani? Angiyazi ukuthi wena wemesaphi. Uyifixa kuba indoda ngingabi nayo. Wena awuno. Baby kawume kaloku awume. Besides the Baby, I'm sorry. Naku baby. Anayo. Sorry, baby, sorry. Why? Kutheni? Iphi indoda? Ayi. Kumdala kangaka ungabi nandoda. Ngelaphi? Akuthethwa nawe. Wami lo. Sasayine home affairs sachata wena. Ungenaphi wena? Akuthethwa nawe. Jonga ikumngoka indoda. Hey. Ikum. Hamba nawe. Kawume nawe ngoku mfazi wami. Hamba nalo mntu ngamazi. Kawume nawe ngoku. Inokufuna lo. Uyaphi? Ulendini. Ufuna lo mntu. What do you say? Ufuna umuntu. General. What do you say? Uthini manje? General, uthini general? Mina ngithi sikima sikhuluma. Siqede. Uchuza ba or wenza njani? Masithethe njengamadoda. What do you think? Masithethe njengamadoda ngondibisana. Abafazi ndabathanda boyi-2. Yabathanda bethu. Yeah. Boyi-2 ndabathanda. Basoba boyi-2 embhedeni. Sithetha njengamadoda. Lapha. Basoba boyi-2 embhedeni. Umfazi wami right. Yaziwa kwa indoda yeya. Ukhalela nje indoda. My sister. Tobezana suka kumona butseka uthetha indoda yamkati. Suka.
Akukhomba mna ungazi nakakhe. Nina nizoxabanisa. Ngicela uphume manje. Le andiphumi. Khot manara bonitse. Kwa wena. Yo, Kwa wena. hayi. Wena kaza ndini. Awuyeke mfazi wami. Ngicela uphume manje. Khot Ngifuna untela imoto. Tuesday next week. I don't even know how to feel about this. So I did a mistake. I did a very, very big mistake. Never. You're gonna spare the AC. I spare the I'm playing fun now. I don't know how to feel about this one, honestly speaking. My sister, sorry. So what do you guys say from here? Nenza kanjani from la? Oh, uphi lo the other one? Sile kongo. Because sister besaba kade yini monkey. AC. Just thina madoda sine problem ukuthi sihlulakana. Umfazi amakani motion X. So manje uyenza kanjani ndaba? So into enzayenza mthenga imoto. Awuzamthenga imoto. Yes. Usazombo ngicela ungasamchithela futhi. I'll never do that. I will never do that. Wamthwala, do you forgive him? Ngiyamkholela. Ngizakhetha ngaya okay umntu. Kiss me baby. They are saying they'll talk about the whole thing. No, Masam. No, but ngifuna ifoni. Ayizuyiphiwa. Hamba. Thathi. Sek. Masam, tell us how. Hamba. Whoa. Tell us khulume. Yima. Imanga. Ndifuna imali. Ya. Uzomnika. Ima. Uzomnika. Imali yami. Ima uzomnika. Ebese. Ima. Uthi kuwe. Oh. Ndifuna. Bo. Mame. Unale ntombazana. Hayi man. Orlando. Unale thini yokhwela. Ina faka futhi. Hamba. In. Hamba. Ufuna ngaba? Ndifuna imali wena. Masam. Nick. Let's fuck off. Bo. My sister. Man. Hamba. Ndifuna imali wena. Hayi futhi. Ndifuna imali yena. Hayi bazofuna thina ukuquqa lo. Shin. Masam. Okay. Go. I can't go now. Hamba. Sing no return. Xolisa ntoni? Okay. Masam, tell us how. Mamela. Sing no return. Umkam lo. Futhi. I'm a 17 nawe. Okay. Thetha ngoku. Thetha kabibi. Nabe ndingazi Oh, masi. sorry, ndilibele izinto zami. Uxolo khangaba ngulokuthi lo. Mazi noma ngowaphi. Xolisa kuma okanye? Ngongazi wena. Angikwazi nokwazi wethu wena ngixolisa baby. Ya ke. Una ne Sathi baby futhi. Nakhohlela nokhohlela kule. Akhohlela yena usindela kaloku. Masam. Angitosile. Hamba naye bhuti phuma naso sisibhebe apha. Awungasangula usikala njani? Ima. Hamba naye bhuti phuma naye lo. Ukhula ngegula lo muntu manje. Bengazi into njani. My sister, tell us how. Kaloku ndithe kwenza fokofo. Tell us how. Hayi phone. Hayi man. Hayi wena hamba. Futhi dola. Uzobuya mfazi wami. My sister, oh. Hayi man. Lenkawulela. Hamba. Zikamera Hayi man. zikamera zantoni? Hamba. Phuma. Zikamera zantoni? Hamba lentikishani lenkawu lemanki ngumulu sikhona baby nawe kaloku nawe hayi bona ngo baby right but as long as siphumile sisifebe apha endlini thina soshoka siphuma solungisa Right then, yeah. I think I'm right. Go shine, yeah ndisho yo something It was not easy, I'm not gonna lie. We tried our level best. Hot man, please don't ever repeat the same mistake. You're gonna go to one's I'll never do a mistake again. Never. I'll never do that. I'll never. Umfazi wami unizwa. And then wena and then ngoba la nto uyenzelani Calm down, my sister. Tola baby. Calm down. Ungamshayi. Calm down. Angisho nithi niyafix. Uzayifix Ungasa. Ni right angisho.
Zawunika ibhanana emnandi namhlanje. Hotman. I'm sorry for coming in like this, but I'm glad that I did ngoba angiyazi ukuthi Kodwa uzalibetha lo mfazi ebusuku. ungamshaya. Mangakushaya Ngicela ngalibethi zakunika amanamba. I'll give you the numbers after this. Asebelieve. Yeah, guys, if you Uyamona uphafula kanjani naye? Uyamona njani? Uyamphafula mbetha lo mfazi ebusuku. ungamshaya my sister. Nazomshaya naye makathambisa uba akazukushaya. Hayi, ngizokunika inamba. Baby, ngakhiza. If akushaza mina, I'll actually give you the numbers ukuthi akushaya khona. Yeah. Guys, Nize ngespeed ke. subscribe, like, share and do the nice things. Let me go pack the cameras.